obi bia o wadamfo pa bia onso na damfo pa mu yie because adamfo pa won na ade na obeka se udo zionfelix munyina mo se mo do ya zionfelix bloggers mo ye zionfelix nwia a video beto wa na munyina mo na mo nim se zionfelix no ade bia obeye bia no oka kire yen minimina ade bia obeye bia yenim nti sa video na mo de beto na ye yenim video ni dada sa na mo de beto ho zionfelix ono ndi ntro ono no uja wo homa na obediu ena girl na munyina mo soso no obi enim se mi na wo ho ansa na sa girl na eba mimi ye pepe ni mi kunu wo yire ansa na wo wale me call ye na se me di obuo ma mi kunu yire mo no matter how mi kunu yire mo tie so mo ye cripple so mo nan ya ho no so mo no achia oye omo ye media se me se mi do mi kunu se me do bibia mi kunu wo se me se mi do mi kunu a se me do bibia mi kunu owo inti se wo ba kro na wo ni zionfelix whatever mo ye no se wo se wo do zionfelix se wo de respect ema mina mema de obi aye mistake bema ye bema mistake ye mistake zionfelix aye mistake fine problem aba wo ba kro no wetu abegina mu e na wo ne wo namfofo e na mu didi ata wo nyonko ba na wo ye ne saa na wo nyonko ba na wo ye ne saa no wo su zionfelix ja no na obefa wo nim de zionfelix be ye wo ba ya no zionfelix no wa ben oba bi esiesie no aben wo befa wo kodi na wo befa akwa kodi apepa wa no me kunu me worry no me nche mo de ntia me di obuo ma ne yere me di obuo ma ne yere because me fa me kunu pictures na me hwe me kunu fiti time a oni ne yere no wo ho ebesi na ebia sa time ni me hwe me kunu frɛ me kranka me mfi no nti oba na ya ade me hwe me kunu picture fiti time a ode worry ne yere ne first wife eba besi ene ese me de respect ema oba no because that time no me share be ma no no frɛ me a anka me mfi be ma no into oba no wa ya ade so oba ne te sen kra wa ya ade oba ne te din kra oba no wa ya ade because ene me kunu aye kama wa hyehye okoba eye oba bi mpaebo eye oba bi modembo eye oba bi aduane eye oba bi esun eye oba bi mpaebo ene time ni chima ne bedu bebe weduru no into say ene me say me ye muslim na is allowed to marry as four wives no wa be family akoka ne yire no a se me di obuo e ma ne yire kro ni na ejai kra se me di obuo ma no because o ma ya ade mi service ha mi kunu pictures na ye de bre me time o wale sa man ni nyina no mi service ha pictures nyina na sema me kan wo makoma mu say I don't care whatever people will tell me about this woman. I don't care whatever situation and nam so a omuni mi kunu jaya mi kunu ni omu jaye me mfa ho me de me beto aware so obuo de se me de ma emani nyina because that time no omu ware mi kunu no that time na me share mi kunu a anka ofre me kra anka nhwa me tinto so kra egu ne ni so ama no me tinto so egu ne num into wo ba kro na wa betale zionfelix ho no na wo jeje fans no ho ofe congratulations for na wo jeje no bre ho ase na fa obuo ma mina na wo ye den wo de hwe kono popo na ko gbangban na ko peripa na ko soro ko ba zionfelix no wunya no se wo benya na eye modembo eni obuo eni ahobrase a wo de be ma mina eni na be ma wanya zionfelix na sa wo feel so be mama wa bete so na wo nan fofo sa ni me message no mu didi matem na o mu kan kwase asem kire me na o mu ba mi inbox won say mi mfi mu because mono ase mono enye mu na ehia mo me ne Zion no na ne hu hia me asem a Zion ne be ka kire me no na metie enye wo oba na wo te Germany o say Italy no enye wo time a me na share Zion no se sa time na e de Zion ma wanka wo mpe ene wo be hyehye wo be zionfelix okita 1.5 million followers inti wenye sika or toto cars we si dan wonim kwan so a efa so odi si dan no wonim kwan so efa so odi toto cars no wonim kwan so ofa yo be zionfelix ana ya na waba na webenya na wo mema me wa beto so wunda wunyame ase na mfa obuo ma oba na ono etete ni moremu eni ni su ahomache anopa ewia na momo feel say nyame ada na nyame onya kwase ya o the way am jimi na mugu ono nyame onjimi isa o nyame onjimi isa munhua nyansa me say spiritually common sense munhua spiritually common sense zionfelix nyame nhyira o
nyame nya wo kese afa nyame mbie kwan ma wo me se adoye ni papa bi a meye bia no me de wo beka ho me de wo beka me protection ho wa kire me se wo bu me wa kire me se kase bia me no wo kase bia wutie wa kire me se wo ye beema me ka asem bi kire wo se ma me ka asem nkire wo Zion nyame nim de enti a ode ato wo na ato but the meka ne se bompaye me ntie wo papa ntie obi ntie me Ayisha Modi asem a meka che wa ne se let your conscience ma wo conscience enjejo and any 4 days me can same way chere zionfelix me friend 1-to-1 me si me nua me ndi are wo asem ato wo na nye wo nkwa ne be ma ato imema bebre a omo ba asase so ato omo ba nyame nim de ntia wa ma ato enne ebia na wo nte ase bo chine bi na wo bete ase ba de ba akwa me pese wo zionfelix wo ye ma me Ayisha Modi ne se wo bu me te se na de bia o ka che me se wo bu me a let your guilty conscience judge you e wo me na ho because wo for baby and now ko sure baby na mistake bakra ye wo kwan so a ye fa ye siesie mistake no enye nim gwase na enne nyame ehira wo ebia na mi na sunsun bi eta wo chinti na nyame ehira wo de wo ye no se nyame moja na se nyame bufo hwo ba wo so a ebe ye wo wasem we pe na me ka che zionfelix e na me o say sister me da wase o ye din wo phone no so ota one word asema zionfelix ka kire me an say sister me da se nyame nhira wo ene wo futu a wo de ama me nyame nhira wo ene o de phone ne to so zionfelix nyame nhira wo Mina, happy birthday to you. I am happy for you. Me de madam fu enije na meni age. Madam fu su na meni abre. Wo ya madam fu bone ete se de wa ya me bone. Wo tete madam fu ete se de wa tete me. Madam fu ekọ ha wo mu ete se de ma kọ ha wo mu. Mina, we nije ye menije. Happy birthday to you. Wate? Oba pa Mina. Milalin touch. Happy birthday to you. I love you so much. Yamin show. Yamin show. Nyame nshao ni de we a okita zionfelix kita ni saa de bia me frɛ wa me tuufo bibie ni amesi Mina abotre ne ye de ware imema nware eye ma na e ware nti bibie mu na ye abotre ewiase mu evil forces any some forces e control yen ebra ye nim nti ye abotre ne mpaibo de bia Mina me frɛ wa de we na me ka kyerɛ wo e na me ka kyerɛ wo se Mina jimidi bibia be ye fine nyame adom etie ye mpaibo ni Yesu nyame adom bibia ye fine nyame nhira mu bia me se obi a wo Ghana industry ni mu bia munhia spiritually nyansa obi a wo Ghana industry ni mu bia munhia spiritually nyansa nyame nhira mu obi bia obom paye ma mo obi biara okan asempa kire mo nyame nhira obi a Ayisha is doing wonderful Ayisha is doing good nyame adom mo de edi hye na abrayen nyame adom obi biara mema mo update to update bibia be koso bia wo mo abrabo mu bia every day bia mema mo update nyame adom anope me ne na kasa odidi nyame adom mon kama koma ntom yem nyame de oto ne boa e chance na wa yeyi fia pem e dakuru wo nyame ni so e na dakuru ye fia pem wo nyame ni so nti nyame de che na ebeche so enka hoda nyame akasa na wa ma ne nsa so no mo ho beto no friends and friends of Mo obi biara wo pese wo support Mo bia no en contact me obi biara wo pese wo support Mo yen ka se ye besere bibia obi biara wo pese wo contact Mo Ayisha e wo mpaibo mu obi biara wo pese wo support Mo Ayisha wo mpaibo mu bibie mu no on contact me e wo Instagram ana Facebook nyame nhia obi bia Mina I love you so much zionfelix nyame nhia me maame nyame nhia me papa Reverend Obofo ene ne yire Queen Sierra nyame nhia mo bebre nyame nhia Pinama Cosmetics nyame nhia Awana Freak nyame nhia Africa most beautiful nyame nhia Africa most beautiful USA onana hima nyame nhia obi biara nyame nhia mu nyina nyame nhia obi biara wo spiritual nyansa nyame nhia enna owo me obofowa ene berikisu man bi berikisu sekre meda wase ene wunyansa meda wase se nyame ede me efa wo so ma wo meda wase nyame nhia wan wo me anka Ghana fo ahwire ade wan wo me anka me namfofo ahwire ade wan wo me anka matamfo ahwire ade wan wo me anka madofo ahwire ade ena obofo wa wo so wan tete me anka madomfo ahwire ade obofo wa wan tete me yi anka matamfo ahwire ade wan tete me yi obofo wa anka me dofo nyina ne mebuhia ahwire ade obofo wa wan tete me yi anka Ghana ahwire ade
Nyame sure Reverend Obofo. Hey, me birthday way last year. Me wo Ghana no. E na Obofo wani Reverend Obofo ma me gina car bi hu twa picture. Car no Reverend Obofo for say me a Obofo wa for say me a say chinchina me ntwa car ne picture. Me gina car no na me ntwa picture. Say na car no Reverend Obofo de che me. Say na car no Obofo wa de che me. Ochina me lanche car na mamunya mohu awanwade a me awanwade a Reverend Obofo ayama me. Nyame nhya mu nyina. Bye bye.